Pemirsa sejeroning usaha nguantu nampenin kasus COVID-19 ring Bali, Politeknik Transportasi Darat Poltrada Bali sayaga kadadosang genah isolasi terpusat isoter, majang orang tanpa gejala miwah gejala ringan OTG-GR COVID-19. Wenten kali genah saneka duenang Poltadra Bali, saneka sayu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, Kementerian Perhubungan Kemenhub, inggih punika kampus 1 ring Desa Samsam Tabanan, miwah kampus 2 sane megenah ring Batu Bulan Gianyar. Usaha nguantu puniki nenten lempas saking kahanan penincapan kasus COVID-19 ring Tabanan miwah Bali, sani ngawinang ruang isolasi ring mekatah rumah sakit Tambes Kosek. Dios punika majeng Pemda Tabanan miwah pemerintah Provinsi Bali mangdane wenten bage saking paiketan tiosan sani nguantu nyaga yang genah isolasi mandiri sani becik, nyaman tur sehat. Ketlatarang genah isoter ring Asrama Taruna 1 Kampus Politeknik Transportasi Darat Bali Tabanan, kesiagayang satak ulung dase tempat tidur. Poltrada Bali dahat nyokong pemerintah sejeroning megat pengelola COVID-19 melarapan yagayang asrama kampus keanggen genah OTG-GR. Kuentenan genah sani keanggen inggih punika ring Asrama Taruna 1. Santukan genah irke sampun kekantenang becek saedurung nainen keanggen oleh peserta didik. Metode pembelajaran rauh mangkin taler wantah ngewigunayang pembelajaran jarak jauh saking jero suang-suang peserta didik. Sedurung kedados soter Dani mausang sampun sayaga ring kewentenan genah Asrama Taruna ring kampus 1 Tabanan Poltrada Bali sani begenah ring Desa Samsam sesampun keselain oleh tim gabungan Satgas COVID-19 Tabanan. Dani mapengabdi penyarengan tur uratian krame sejeroning laksanayang prokes sida megat pengelola virus antuk nguat uang kesehatan. Bali Pos Nguningayang.